Ukoliko ste prilikom unošenja fotografija na Bukaweb naišli na određen problem, u ovom videu ćemo vam pokazati kako da ga rešite. Ukoliko ste prilikom dodavanja fotografije naišli na poruku da je fajl previše mali, ono što možete uraditi jeste da otvorite online foto editor, bilo koji od fotoeditora koji vam se pojave, na primjer Funky, kliknete na opciju Get Started i otvorite odgovarajuću fotografiju neadekvatnog formata. Zatim idite na Save pa na kompjuter i povećajte broj kilobajta na maksimum. Kliknite na opciju Save, a zatim se ponovo vratite u svoj korisnički panel, kliknite na opciju plus, dodajte adekvatnu fotografiju, a premalu izbrišite. Kao što vidite, fotografija će se u ovom slučaju sačuvati. Zatim je potrebno da označite sačuvaj i sačuvate izmene. Osim ovoga, može doći do problema sa formatom fotografije, ukoliko fotografije nisu PNG ili JPEG formata. U tom slučaju potrebno je da otvorite neki online konvertor fotografija. Dakle, kliknut ćemo na opciju Convert Image, otvoriti bilo koji online konvertor slika i izabrati da nam se format konvertuje u JPG. Ići ćemo na Choose File, izabrati fotografiju neadekvatnog formata, a kada se fotografija učita, otići na opciju Start. Sačekati par sekundi i zatim označiti opciju Download. Kada se fotografija sačuvala, sada je možemo uneti u odgovarajućem formatu i kliknuti na opciju Sačuvaj kako bismo sačuvali izmene.